bir akideti meselede, ehl tasavvufta tehayyülü bir hiyali mesele bir. Ve bu da bir Diyubendlerin düzen dadı da değil. Belki bir adam görecek bu da inelekem metalebe aliye İmam Fakhrüddin Razi rahmetullahi aleyh karnı şişimin adamsı. O öz kitabına aydıptır. Fasl el-Thamin Aşere كتاب المطالب العالية ده أيتيا وإذا عرفت هذا المقدمات فنقول إن الإنسان إذا ذهب إلى قبر إنسان قوي النفس كامل الجوهر شديد التأثير ووقف هناك ساعة وتهترد نفسه من تلك التربة حصل لنفس الزائر تعلق بتلك التربة. خب شيء بردهادي كأيدبتو وبي ديوبنديلن دودن داده ده بركة شيء يعني كان فخرتين رازي رحمة الله عليه صاحب تفسير كبير ولو قمر محقق أنونا أهلسنا والجماعة قبول الدنيا آدم ودبر الخيالي ده تصور ده ديتين طرفن أدنى بر حاصل بوليان حالي كبر قبر زيادة مكتبارية ببر عقيدتي مسألة ده بعضن أولو قولر بر حالات اللي پیش گرفتر که شما نمیدید دیگه روحانیات مشایختن استفاده etmek deyip şuna neymettir? Mana beriptir. Hemçinin ki Müslüman doğulam Seffiye 436 Akbal fukaha ve sofilerden şu tada münet başardığımı orada açıklayıp düşündürdüm. Umut edem şeyler yapıp okuyacağımız şimdilik inşallah düşünüşür.